Tarapung sai taro arong Amerikar Dili terang ahep mechodet. Hamran Circuit House Conference Hall along West Karbi Anglong District Press Club pen Arpugimi Kachelar. Matijong ni Pai Inquiry ni pen Winter Station ke Pangching. Kardom pinia daba bertalong penili sami mirin hansepi pinia bertang ton pen arjuponik tha. Lakhain ko raphon nilip constituency ka parlo tarapung sai tarorong Amerikar Dili terang hem ada por phai plia por malom me chodet. Laso me ki chohut ahem majok ta kavidet lapen asupo banghinita sai ka chongdat kidam lap ahutsi labang so kisung phonang lupusi than pon. Labang so hem me ki chodera jok ningkan isi ki chojia sok anta me cholaplo. Lapen Christmas aphan kachubirti atangka poisa piri lapen kinang so documents lapen kasu phole chochun chodang ason anda avilo. Lasinilip arat kiduk kisung arat aphan kirapnaya bangpu MAC Pubitro rong pia phanta chuni ripadi krimlo nangra vek thapusi. Lapen ning ke me bangpho bangphia tum setame nangra vek thapusi kisung ke pho tum pen chuni ripon. Lapen team Karbiang long ke Japon CEM Dr. Tuliram rong hangaphan nangra vek thaputa kisung ke phovek ahema soratum mate kareng ing tipi pen chuni ripon. Kerap ke pajir dunji aphan screen along ke paklang pon account number 7449010346320 IFSC code 7449 AGVB alongle nangpalilote longpon popusi chuning report 2 mi choge ko sona niyom la da to we ma to dabla to be em sari be yeten gitu ante la khone ko pilo na dak mi do kok la puma mante bang tong kituk chok pu yalo na to ni ba to ga chini ne dak hem ki dak mi ta thor thi tu na hong san hong ka chi thora pota map thu et ando kala ma dak pi hem lo da ho terang hem di pin so ma ve ma abi dam e di ta ta dang ten ten ni tum la non la so hem mi cholong ka lok son pi pi la ni tum than ta sok lo em han pili ne mystery asik ke lamel tela cycle bi ne ge yon cycle kyo ta kalang lo News report Karbi Anglong live. West Karbi Anglong District Press Club T Hekpen WKAD PC Ningkan Pli Aphi Kedam Tang Matijong ni Pai Inquiry ni Arpukimi Chelar Ponsi Ansu se ke pang tang ponji aphan chingki chingwai pon. Kedam tang surihini rakrena ke baningkan amahang ke pathek West Karbi Anglong District Press Club pen West Karbi Anglong District ahempi hamren rong sopi pen ke chenglok angkang pi ke do an pen nangan chirok toka seki ki pi pen ke chenglok ka humri na masaya ta deng ponsi la anso se pherang ke aphai ke pabat pen ka chingri thekji aphan setami chithan chimum padopon lo Ningkan plipleng dera phi puthot ke dam tang matijong ni phai inquiry ni arpukimi chipi ponthusi ingsamjin pen kachelar padopon Kichengsi West Karbi Anglong District Press Club amai phubarim Danieling hi pen mai chari ponsi ke dam tang aphur ki mo pen nangan chithan pon La Sophie kedam tang arpu do an priponsi puthot akimi arpu chipi pon. Arpu kimi kipi pon along rat pen chedon sar pen bidi sar sonjoy tok bila pen biren inhiatum mai chari pon along mai thu arpu joy sing tenang aphan pipon. Adun thu working president Daniel Linghi dun mai phu Joyram Kathar Sankur Chunbang Alok Barman Borbora Kong Chunbang Hundor Singh Pro Joint Secretary Asok Singh Organizing Secretary Himari Rongphar pen Mohan Teron Sai Hem Chunbang Bidyaram Ingleng Lapen Pratap Kathar Pachithang Chunbang Vicky Bepen Sonjoy Kiling Bidisar Bang Pli Kangwai Ponaki Biren Inghi Sonjoy Tokbi Nandaram Bordoloi Lapen Komol Singh Timungatum Pen Kichenglok Klem Bangphu Bangsir Kep a Press Club Tin Pen Ingwai Pon Si Ingsamjin Pen Mai Pachikak Pon West Karbi Anglong District Press Club Risaful lo Bangso Risaful long Kyongdong Hamren press pen celang rapet klaim rapet ajir pojir pi tumhan arpu amukha ponan pipon so thaksi nilifan pinier ni laso ke thedung arpu na pipon pot nili Hamren district along bangkohan ma kedua press klaim bang photo phanta nili ning long pen to churu pon lo la penon ke bang thuji eprang ili tum
press claim bang photum akisung pendang lok koson silitum anso se bang ason tamne ka paprang ponima kalau so di molong bang ke unan penilitum claim pona apenili matha penili jawab pik pini ni long nang dudu na tumanta nam working person pendang lok general secretary pendang lok bang pudon tame ingtang jing bang pen ke claim ya phan aning chisik pame Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Assam Assembly along kedamtang matijong ni phai inquiry ni pen non ke wangji ni phai inquiry pli ani an upon winter session pangcheng pon bom tanglo Assam Assembly along winter session kang ni aja mek ding pon Bangso kang ni pon winter session abaha kang ni ke pajur ponji lake matijong a cheklo non ke wangji ni phai inquiry pli an pajur pon po Puthot abirta kenang sot arjuik tha kedamtang durmia ni pen state assembly along winter session kang ni aja mek pangcheng pon iklo Winter session kang niya por ke pajut ponji lake matijong a cheklo non ke wangji ni phai inquiry player ni an pajut pon po Session along kaddu kawe son krehinia puthak ke deng ponji abirta longpon BJP ke charia sarkar ke ongdong ningkang sam kawe penangan son alam the rachari opposition atum pen jongpon Hormu hortar ador ke pabad encounter asai ke claim pon asai pen ke chinglok ke tharli asai pen danglok penangan son athepi dengpon Matijong ni phai inquiry pen ke ching sia ni winter session ke pangcheng pon lake ada por phai sir kebra achidim apor pen si ching pon lo News Desk report Karbiang Long Live Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo Chokiohola block pen kahelo kilometer troxy war progarong along matri ghor mate oso kachopathe asar bimaratoma phan pu panongsi amithang ahem biribirung do an akijoy pen sekelang ahem aphan chipi delo tangka maha khida chinghon hipin pen akijoy pen kipide da bang phu puke mohon han selang lita inudlo athe war pro ke nilip constituency ke parlo karbiatum hemret ka chukim la pen rong rup ka boche inglong arilo Hada ke doara datum dak Chokiohola an kidam ke wang kidukta pendangan akisung ke pho chetong nang theklong si war pro ke pale dam je aphan kidam ke wang katora thekpi athe towar ke me ka we jok inglongar lok atowar la pen kangli kang the atowar la an chota kalisi war pro ka rong kidam ke wang le kisung chot kalisi kiso ke un e hujesemet ke soarlo atum akiso oso ka chopathe hut akisung ka chetong nang hospital wan tong thek thea ko arong ka chewai nang akisung chetong nang aphai dopiklo Lasi mohon hanse PWD along LDA asai choklem don bom abangpu lahai theklong si matri ghor pu amithang dodong dong ahem chepek det si keso kiun e atuma phan pek pondet lo soketok akor sita ronga sora tuma phan akijoy pen soketok aphan pidet lo chiri hini do kowe arong thesorong do anta labang so hemalong komatsi keso kiun e kedoma chetong damlong lo Lapen keso kiun e do pulote Chokiohola PH sialong an birta PC keso dera tuma phan dowai ki PG lapen sekelang awar saisi pipon bomlo pusi hadak arada tum lapen mohon hanse penta pherangke tum ka humri damahut nang pachini dun Lapen labang so hemalong keso kiun e atum aphando anta Chokiohola BPH sia chokomar saitajit be alangli arpu ke BE asai ki claim bom abang phu ke thedum ka cherap dun ajoksi labang so matri khoralong keso pen Kachitong damatum anaphan seta BPH CPNC sekelang awar sai long pondo. Non mang ini tum lude de lo ni le pe ni po ta chewoya masi hem khali lo amar dak Chokiohola PC no chokamar strategic be en eson son ya lam chethan ben tong asar an kini Besen awar side do imene puachin ki chithan ben alang id anang ra masi matri ghor puisi scheme do aso scheme ponsi hala so hemanga nili hospital sor khasi senai dal labang so hem ki kim ke na limit na long le lo ma mate ko son ajalo oh nili mela along le sarpi sarbra do no si dak ke kimpi Kijor kali ni kali nangli donation CP pelo di mane ciri gon bag doi ini ciri ini bag doi pota ke do di medi hem ki kim gaddo ko betana li kim tanga hem si dun pida nanti dala pipi lo nangli hadak posor ke song hada kowe do teso arong do
อยลามาที่เป็นเซมซอนอิงตีการเบียงลงไลฟ์ตั้งแต่ปีนี้ดาบเบียร์ตาเกลาปันซีกังตอนปอนอีกแล้ว